Wabare iwachernitwe ahawa program ya sisimuka chiricho butundi charity nyeta sister charity kanda hadachika 5 ezari ngumushayiti yo kubanza nokwe twagaruka tuti ko twatwakuraganise ngo twino mjenyi omwe aha bakozi abutkumanya ngo bakozi remirimo minji kandi umuntu mukuru mbukwatena nebyamakuru kandi undi kumanya ngo ihanga ryona kutantara president mpaka ha muntu wa muheru buri omwe arambwine na mumanya atakumumanya hatuwaza kumumanya kandi okubasa kuganira nshonga z'abakozi nkizoberi okushiri ekiro cy'abakozi munsi yona jete International Labor Day kandi itwe nk'abanya Uganda nsagwantishaguruza har Centre was chegobe umucayaho umurembo rwa fotopoto umurembo orwebyo barambuzi kandi president wihanga Yoweri Kaguta Museveni niwe mujenyi mukuru aha wizoberi barukutambura aha muramwa ningasha har theme ero kugamba ngo improving access to labor justice a prerequisite for increased productivity mbeno kubasa kuongera ha mutindo ogwa abakozi kubasa kufika aho bashime kwamba tunjira oburinganiza kugira ngo niyo nshonga nkuru yakubasa kutebwaho kandi kahendereretire abakozi bakora nkoko bashime kubana bakora hakarga mucime kubana kirugamo ubwo nubwo muramo gutwemerireho akasheshekera izoba umujenyi witu tarindejo koko namukushoborera ni umwami Ali Waswa abinje matira kumwongera herya bukede namukozi umwana witu twire na waha konka aine bihango ebyari kutukizaho kandi byakutira kubana ahabura itwe ababiziro mbejere na mnongo mbikwatirine na nebya makuru kandi tohonka na nemero makozire ndisho minji mbwene ntwenda kureba nenchi umukozi ashebekwa na yetwazata aha murimo akabona akabuga na standards zo murimo gwe okuguri ntutora ntujumira abari kutukoresa konkitwe nk'abakozi itwe hindo kutwetwarize jaha murimo tukabona tukajumirira bariya munchirize mwakire ayongere kube yanjurura nabwanyuma standikira umwami Ali Waswa nsanyu senyonyonyo inchaya rero okulaba nti nkuchazi zako konkano linyankore sebo ni mangu normanya nakwakira mwebare kunyakira a TV West ka emuza TV ezinshangiromu Sister Charity Gini Vision kajoninga ibiri 12 gumwe 12 na gumwe obo new tino wabe na ine kiroto nguni arore New Vision weri ba ine radio ine TV yabandi zomo ya y'umuntu waburije kaba WBS konka mwebare kunta ko echo kubanza kansi me New Vision company kunta mukitinisa Waswa nkadyoninga mawurire tino wasabire empapura tino wasabire kimba kajangwa iro kutandika gukoraki kora mawurire konka kiwagamba itwa abakozi mainly abakozi ababiri bine umutima gukora bo bakawomu abahati bari after money we nindi nintungira munkai ni ngobera munkai eje kintu kiretire kuteda ikono na mnonga abakozesa abakutuhereza emirimo nabo bayika no kutweganya ito kutwajo yingira amahurire tukantufa kigambo kibokweta byline cyonka kuwa bintu urupapuro rwabukede rusuhiriro bya Ali Waswa ninga New Vision by Ali Waswa urupapuro kano tambura no rizoba yona rukuyomunkwa ito tukhereza mano wakoresa uri wakabi I know and by the way abantu babandizo kuba ba journalist is not bakabali not qualification tubandi bakasoma mahuri bakaba basomesa ba language ba abakusomesa history nibo babanja abakuba bwirobo iyo subject zitakusomeswa hati mwene wabuzo mwana hati ngu twenda otukorera kibakweta composition takukimanya itubakandi batwereza composition otuleteri otugambire ko rugira ha kwa ikomuka okoreki okiretere in written nyencha kari okiherezo musomesa by now kitakorwa itentwa just
turebe ebintu kubikutambura konka most ekigambo ky'abakozesa n'abakozesa iwari bumukozi wa hati charity nibo kumuhereza watandika eduka wagitamu miliyoni 10 nuza kuhendera eriyo miliyoni 3 mushanzu umukozi azibiri warema kumanya ngo no iba company yawe niwe rukweyiba kukoresa yes abo kuba wasa natandika kwiba company ni yabo mukama wa yari baneza kugwaraza gamba wasa banzo garuko muka niza kugaruko bwanyuma nakwita azito ntoza ngomba tabinga kitararira ati yo nareba tokimuhiriza tokongeraho charity kuiziraha watandika program oyine product zogenzire no yungiraho kugira ngo torongireho twakubirurya konka no leta numanyangu hati abantu ejo category bagiruhire haturete uki katurete heji ejo bagiruhire konka waba ori obuzava okwegendezerera numanyangu ekintu yina kisanga kiyo ni kwenda kige nincha kareniza kugenda konka no za kusiga yizina bagire umwana wa charity naenda kutungaho murimo bariyo ni bagaba mirimo konko umwana wawe yareta application baza kureba no sana na charity ni mama wawe banzu garuka rubazwa okutakuzana kora na interview I know abo kuba okarega legacy yuwakoziri iriyo mu buteka konka wagenda kitararireba kubingire ubundi uri mu kihome umwana wawe ba wamuterera ikono obutagumiza mu kutunga umurimo mu kikampani cyo saba koza bahatubira bari okusira bakaba titu kuteka ngo ni kampani ejo ni nyenda charity okore surveyor mu hotel y'amahango ba chief ni barugankaye ba manager ni barugankaye n'abanyakenya tuina aberuguru na naba yes we no munozana wamuhiriza hotel ngo ube manager we nayenda anatekwa kunda bamongera umusara kunka namanya ngo umusara uguko kwenda bamongera ni guruga aba customer kweyongera kuba bingi atkorerera wari bumsida akabana ari aleke vyaha akaba ni monomanya kunka bayina akiri okiri akakorera leke view buriyo wabina agura leke view akabana atwariya mu okiri kuyabiri nagura leke view nagira no okiri no ribangu leka sejo izere necendero mbataka twachine kiba kiriwo abantu nayenda waswa charity ogenzire kuza kugura kamotoka kugira ngo kuyiziro mu new vision watch planning ngo gure motoka ukabanza wakikorera wasitwagoringa konka hati ibono yendo zaha uri reporter utandike ku hati nicyo ndi kugambira abantu bagira ngo waswa nguti kindi amunoke modern ni manyangu bagahita gito sotori bwangi nindunge mitwarata ekiri kundazo munzu ye mitwarata tuningi nanyoni nyenda mbene za gaso munzu zeninati ninyenda DSTV mbwene ri cyo kuretera obushuma muherwizo exactly abo kuba wasanga ngo audio ori life stino kunda obeje kwingana nabakama ba kaija bamaziro bwiro mu new vision ngo webuze kaija akizata kuba kwika step yarwo here ni kibi here ni kiba bakaba bari reporter a parliament ba freelancer na azuku konka bakasitwagoringa bahereza ekitinisa behereza izini rungi kampuni yaba atwariyo mbatongo mbe bakozere bari ni basarura akaguba katira kandi reporter ona atansira kuri mu field ari akabari we nateka ngo naza niwo kureba hati chaite wa itwa biro mahuri ga kare kutukuzama ikoro hati nitwatwa n'ishoni yego aho bano ureba ngo burya ni smartphone yareba wasatariwo ni yeto wabukede yareba eri kakiza tariwo ni yeto wa TV West abo kuba we become ngo turiyo mu double Z zenkora wozindia
oba today I'm working today, I'm not working tomorrow. Niki kizibu kiriyo cyo kureba nyo waswa kumara imyaka egiyona ndiyo mu new vision amazima agari kusarira tinyine izoba rimwe naji ndinkuteka tekangu company eka nkakora story ya gifuero ninga million compensation ninegendeseze because I love my job ninkundo mulimo gwanje I don't care abashawo biri babwiye wiki ibi sitamumuka natekateka nasitamuka oborwire kubampa misamisho okay era nisimba abanywanyi bangimu barabansabire nkabati nkuriba nishaka bagafire ndeba da kunka kunarigire nabuza kunasitama weeks ibiri ndemuka ndeni sakurya yes abo kuba kiri kuretera cyarite wakura otekuza wakura otekuza waza kwekuza no kufa I know barebe cyarite nuriba hati cyarite ni ononsemeza to kurwo mu levels esa yona you have become a girl anze nagana to otikiza kuba nditsiriza defeat waye kuza nofa twaza kuzaho kacamuka homoro mwama alowaswa twineho tumagwa bashubuza dakikeji twikirize tubanze twabuzamo turagaruke nsagwa cine alowaswa umukozo mwihanga akozire myaka menji emirimo itagiye mwene muri jeto yaje tugambira ko gatumina hanka journalist omu Vision Group ningasho mu New Vision kuturagaruke naza kwa natwongeserereza umukozi ine kubana yitwaza ta aha murimo tubone tumurebe nko mukozi tubone tubanyangu ya meeting standards zo mukozi then kiramuretere nabo bakamabe babasa kumurilayingaho okugira ngo bahendere batambuize umurimo kugwene kwa no gutambara katumure nitugaruka Beturaje twamanya ngo tuchwine program eje yasisimuka kandi ahadakika 15 ezarengo mushaya kabiri tuchine omujenyi witu omwami Alowaswa oguno mukoza kozere mirimo minje mwihanga government agikorira kire karingwa kandi nanaha hari akozireho bwire buringwa kandi myaka nemuhereza istinisa cyo kugira ngo agambe ahizo bankeri okwaye twarize nebindi so tuye mwizoba ryo mukozi jete Labor Day International Labor Day kandi kugira ngo celebrations ryo mu Fort Poto ahari St Leo's Chegobe aho omucishayi omujenyi mukuru president wihanga Yoweri Kaguta Museveni tuyahamiye twarize yo mukozi okwaye kwana yitwaza yabarya hamurimo akabona ka meeting standards zo murimo ugwar kubana akora bakagira ngo koko ombakozi oguno mukozi twine kwetwaza stamirimo yitu nabwanyuma tukabasa kwetantare birarjemo yagambo kwenda kutunga mangu ngwe bico kigwire ndiretera twatahirisha ho za companies turi kubantu korera ngweno hataho nanisha ko Alowaswa tongereho oyireho kugira ngo twenda turye bitari byitu twine kwantwe twaza tokurugundo muronde ekiti kiba kweta discipline nyowe ningira kutambura munonga nuza umuhoteli nushanga nutahamu abakozi bakuriwe bati I know kina kufayo kumanyangu customer yatahamu musemere kumutwazante kizire kumanyanta konka ari umwanya go kwikamu wenka ojuti tinkwasa kurga kampani sambya noriba kaya nibakubuza nokoraki no indamiza gari kusa noriba ekintu kiba kweta kaya kisemerere kugumizamo okikori cyaito ryo mwisongozi konko muntu yizaga nyina cyarite oze kunesongorera ambaga first you calculate no manyangu embaga yikuza kwesongora eryo mu category nushanga embaga ya barokore I know 90% so eriye byo songo byo kugira uti iwe DJ byo tabitaho wesongora ibyisunguru wetwari okukora kuri buri category ko boryo muburiziwe kanisa ko boryo mu bishop oyo mukozi konka kora ahumuri
nibaza gamba ki diocese ko kisangire ojongirewo ki abakristayo kabatwariza ota nyina gambira charity ni twenda sente we loved to be honesty abukwa nyo waswa waza kunto mu program yo kugambira yindu giri is a long journey nyowo mulimo guna yanjiro magara ganji guntara kozere buno bwo kwiba ego abukwa nyo kangambira charity ni tine kikome abukwa nyo kuza kwa kuzwara ibe bizwaro byagiru gukorera busha charity nimo kubwa na kunziri waiko bwiri wajiro ngo waswa na kwanga I live you peacefully nje kuyita kinyambeki ekyo nikimanyanga losi abukwa nyo mawe tinda murebere akafandi muto na kuriro mu omuzungu cyakweta makagaba kuswera munonga kubona kwagumizamu okushema kwaba kutyo so eyimu yanjye tine murimo gwinta karakozerewo magaraganye okuyaho gukwiba ngo bayanzire so process omuno twiro inekeya twatwa kanshonga yakeya ngo turya abakozi konka imanya I know because wasa editor yangambira ngo nyenda story gweta kuza kumbuza ngo waginduta ninde komekashwa ngo ya bring the story wahikayo nibangayi abanyamakuru ariko naruga omurugendo yasanga butandu yagira ngo mwemerere nkore story bake munonga they don't care wena yona teka story zizo bale aboko accident tinda kuza kusasura so nande kibamuhereza mwaka sente abenico ya aboko nyowe ni ikikugamba nkine wo bwa mushiza na bwino nibo kubuza bakama banje one day nkaza mponya akabata kafiri konka umenya kombeke kanisa owa kabari wa mha akombeke kerezia nungi mununga and two charity you must be a friend for any people echa kabiri waba friend lunda abantu abali potential iwo yo hands konko iguru abe munywani wawe I get it niza kwa survive hati amponyogo akabata kora mukoro atanteririsi kanyowe na mponye gap yangi nitubugabuganira ngai abo kuba abo nyine kuna mukorire story akabana oruga yo then nkabani nduga yo omusomesa akabana aruga busenyi ayi family yeye n'umukazi weye omusomesa teacher ninga bataho motoka yes and akabayi director inene isomero bataho motoka bona bazikira kuna abiri ndio mu taxi nasange motoka etukozire butano twayemerera kuza kugiriba fuso motoka iri umunda nabuzo wa police yabuya kati all of the people is there bona bafuye nagambira driver and iroko na kora story police iza ne motoka yabo bantirira matara na kwatebisa everything and tiku kurugango nimbandana ntekwa koraga n'aba police why the journalist abamuni baterwa police hata horiyo no fahamu ntu waburi abo ko ryo munyamakuru kwishikira kushemekwa na uwa police namusoborera twikiriza nabarete motoka abagitamo matara zikaba zisayisa abo kube mirambo bakagiha usawa musanzu gwekiro abo kuba kasiringi yabeneza sanisa motoka eje kabaneruga kabari konkanka chikora na kwata sente zanyi naza nararugi aho nanka wabano za kurwahi niyo nariri iranga kora story ejo story kakura the current story ekakura nyo TV West na Bukede kizozire ko kufayo kwa hamu kiza za we no muksiza akafana bana mazima no mukazi we no konko ndijo naranzia yeyongera I don't care another story ina koziri nkabandi ngezire kora story ya bafamazi bo butunguru enzura yagwanya mwingi yasaraho muhanga umuntu yateza ati kiri muhanga n'ikindi nakora story najimara ejetero kasente kongene no hari kwere kongene fahamu muntu waburizo nevo muntu waburizo okay so twarebo kwirukanzira sente munonga twarebo taking care aha abantu abo ine no korera hati ekinde cyakubasa kubakiriho kikabakirikiye hati mwene kugira ngo nkabani ntekateka sente kati nkwasa korezo story kuinejo riyo no tamma no kutamwiza one day last story za ko ziraha
ni kufa kwa ponye Ego. zikaba ziri saha akatunga accident saha mukaba bayi nazikiro ubitano nyo saha mwinkaba nayikire muhanga Zumukasheshe zumukasheshe nakola live story TV abukede bukede TV mbanterera nakola live kubagambira bicho father akaba nazo mu misa ya saha hemwe nkaba namwikire twenyine aho tine sente zazugire Kampala ngo nizimpebwa nyowe ninkore kintu cyo kumanyanga akunda umurimo gwawe ninkunda umurimo gwanje aboko kunatahira mu kisaka abandi baguza waswa ukaza mu kisaha abandi bavuga bya Lexus kaje ukaza cyantwiro mu kisaka no kureto busingi already that tindagenze nkabani ori bankazi rwanaho ndio musirikare nkahumura cyenda na musaza harwa kabi okay cyantwiro mu kisaka tikuza kuronda ubugiga tikuza kuronda kuba wakabi no kugira nkabani nyenda the people to be free of their country to enjoying hati ninduga hana ide kandi no kujebo mu town okujebo muka ningenda ni tukakabare ningaruka dinari kubuza twine alo waswa umukazi munywani wetu kandi tumazire nawe imyaka mingi turiyo myaka 25 turukora nawe omu Vision Group kandi yakoreka ngo akozire ndije mirime minje nyuma bita hashaheji ntumuto mu kiti cyo kugira ngo ayino bushoborozi bwo kubasa kugamba aha mukozi aha bo kwakozire kandi naho yashika okwata katunga gakura abanasabwamo turiyo ntureba umukozi ayine kuba naye twazata yabari aha murumo kugira ngo byarukora nawe mukama wa murebe agira to mu ntogu no mukozi umurungi then tureke kwe kwasa ngo bunda abantu barakuturemesa tugumize mu omwami alwaswa hati nyina gamenyo ngakoraho mu Nairobi Brewery ndibyo mu Nairobi Brewery numanya omukinana nyowe by the way nyowe omukinana to nyonka ntakazi ayo na mawe akaba kazira abo kwa nyowe kinana nibo namanyire ikintu kibakweta politics kwenyine nataho mu UPM kungati ebyo kuza kweyimbisa nyowe nkaba wa UPM nkaba ndi umusika yeshigenderwa cyawe cyakiri kiriya abantu kaba kugambe wo iwirika kwigamba charity wayitandika kwigamba nyowe ndi umwesongozi era nyowe ndi veteran reka abantu basubize mwe yesongora bya charity twabikompiyaringa n'abakwesongora hati nitureba mu value okisongora grade wisongora ibidi byo nebi wabyesongora by the way imwe byesongora imwe kwesongora tibya hati byo kuza kwesongora ikidomora ninge bunyasi utandika kutera beat no ibinyanya nasi making a sure kangambiri why bouquet de paper erimira market empapura nyinge zo Uganda zitandikire nizikwa konka bouquet de inequality abokuba nyini nyaruzu egumira muramwa ni nyaruzu buri sane hindura kara wagisiga green no usange yayi genda na chebe kwa ntiba that is no riba why TV was no riba imwe wareba TV New Vision went erimira kasozi abuko every time you are changing ni to changing kiba kweta mindset z'abantu nimanyango hati categories zitu za mu education turiyo zo mu agriculture music whatever and so on so nindeba wakora umurimo ekiri kutwita no gukora nintungira mu nkayi nyowe waso kumbudebera bigenderwa tubirugaho nyowe waso kundebera aha kikweba ngati kwegamba wabuza waza Nyamitanga abake mununga bari kumanya ngo ndi umusiramu boni batekateka ngo ndi abakwana yina kimanye izawa dolari cyetunga kitamburira hoga abake munonga bari kumanya ngo ndi umusiramu abo kwa naja na Mitanga ni coveringa ni manyumu ni mugwandeta ni manyangu naheza no kuba kutwaza na manyani manyano kutera abo kuba let nkahungaho mu Uganda naza Kenya nasitamu mukayaba katulike myaka no mwizina lya patre ya twine cyo kunye neje songore be katulike by'ikina Kenya nimbimanye konke cyandetire cyo no kuba nkaba honesty kumanya ngwe cyandeto mukobu nabandi shamba boy niko muri mugwanje simiri kwimuka kwatefuka nzo mu ndimiro mpinga abambije benda kuba bamande no batsira bashamba boy obandi house boy omuka umurimo gwange no koza
myenda no kukora ki no kugitoko no kora ki nyowe kasinario kakambaho ndikinja ninkore wo mushiza bakweta ni bamweta James akabana is master wanyange primary school obaba kakantega obaba kakagwamu nkaza kwato munshawo nasangamu emitwarisa obwiro obwo bwire bwabinye emitwarisa zigani zigure kimuri zigure motoka zawe zitukugure mivumbe emitware hati mukamwana azikwata nazikuba buje munonga kuyizire nazameza nabyati sente zuwazira bide munsa omushiza akandeba yatangara linda ko zari munsa wa ikaba munsa yemyenda yinkuza kuza nakambire nyowe wasatine na omuri gwinta arakozereho nuko kwiba nuko kusindike bigari kutinda gukozera ningo gutera ingito kunkanyo kubona kwanje no kureba ninkunda abantu kukira tribe yanje ninge dini yanje nyo nabana banje nibagambira ngo omuntu warohanga ni wari kuyamba waje kozya waje tugaye sente zawe nzisebo omushiza yande tararebera umushabaka kuje ya jo mwana muto obonka bandi ncyakiri muto nkabanyi n'imyaka 12 13 nazi muhereza nyinchaka kare omukashisi kwa banywa breakfast ya ito mukazi weye nabana akabayi nakasomero kanasari yagira ati waswa kwarabe na yaheze mirimejo mutwaraze kusoma kwenyine hazo mbanasari na watandika kusoma ni offer education yanje nkagiha ewa mushizo up to now and two akarebo mwese gwaya rebo ine bigende gwaya nyowe wasatine wansomisha computer mu new vision I know nkajesomisa abo kwa iwa talent no manyango obyesongoro byanyu abamuni babibukira bukiza zino talent yo kwesongora bahamba konka na hamba na wila ilaze kuko wambuza nuribe ryabesongora ibisongoro bibiri babura iyo wisongora ikisongoro kimwe babura abo kwa is not their talent nkweneje buzima nyo wasani nduga mukoro story be yo muntu tikwetengana navugira mbanaji eyo muntu namanyire nkutandikira kukoma munyana azatazagaruka mukahumura mwami waso tine ho bundo butuma bwabashobozi atine alwaswa abinje mbongeraho bukede cymayisa ngo akitire kumakire karingwa kwatena nebya makuru kandi ariyo nagamba akumukozo ko yine kwano yitwaza ahamurimo bareke kutega kanyebwa niwe tubakantegere kanjende nako nakakutwara nakakutasi akakuremese biro kwongera twaza kumura tsakwa tugaruka still tumwine kandi nabwo turi kuhendera utakarga program yitu yasesimuka sisimuka niyo program kandi tukino mjenyi wito mu studio yowarga kutwegitaho ernizo bari yabakozi omunsi yona International Labor Day kandi turi ahashongezwa kwatena n'abakozi umukozi akaye twazata ahamurimo kugira ngo ahendera biro mukozi ori kwesimisa ubwo uturi kugamba ngo no mukozi twine ali waswa umukozi imyaka minje y'intakate byabukwe byakoze yakujango nibinji kurugaha bwa Shamba Boy akaza hari mpaka aho yageriro Vision Group na hata hari kandi atabambinjire tabamutonganize tabakozireki mbwe wayetwara zata nito tukakopayo ninga twine kwetu azastanka abakozi ahamermo turi omukire kitu akahamuheru hati abari kutureba TV ninyenda otere toki obuza abantu abari mu myaka yitu abasomera mu masomero ga kare abasomesa ba kare n'abasomesa ba hati bine kuba kubugabwa apana wazo mbashawo abenyima n'abahati bine bakubugabwanira twazo mba police nyo waswa kuza kuriba umuntu bakamwita kuba amwitire umugera bakandi kureta nangwanga konka nyina gamiye
polisi y'obwirobo ekakora kiba kweta investigation omuwiki ibiri ikaba yahereza nokubakwata babakwata konka waza kubuuza kuruga kawesa yitwa emyaka n'emyaka tibakatworekanga ngo ripoti ni bakagezi bayiwe abo kureba ngo polisi ya hati yaza kukora investigation nibanza no kuza kuga beba kutekaho nibanza yabaterera kaso twachifayo we are about money. It's about money. Mfunira muwa only ekyo kisiri hangeri and the politician mwanya go kuva kurugayo kugamba ansonga ejo yes abakozi nabo tuyine ebizibu sente tizikutumara konka itwe ngitwe nomanya America ine theme yabo you know jimanya if you blame the leaders what about you are done na bebembezi iwokozera okolirewo ki America yes ne kidate timu ya America and two abakukiro bunja abakozi ati waswanori ati no kira kuba TikTok banga abari kuza TikTok abakurunde abari kugamba biba kugusa no kuzumirana no kuhemura and wazo mahanga gagatungukire ezo ziba kweta internet nibazikozesa to sell their product nyowa charity ne songora nibiye but now nuriba umuntu nagamba busa ngizo kwagezera yazuma basoga what the problem nyonka bagambira ngo abasoga mbarugo habuko the first woman to be vice president in Africa no musoga the first woman to be a meme is a speaker in Africa no musoga kwenyene nibo kuzo mu history giza kukirondoza konka bari abantu bakwata ubushobozi abasoga we are clever nibo kuza kisoro no sanga abasoga bari abari kusika chapati abanyakisoro bari ikabasoga we are clever turi abantu abageze I know mbweno zakakoba hari emidara ya chapati yone iziro waki musoga mwena abanyankweti bari ati bari nibo kutere butayimbwa abantu atokota za mnonga saba turya TikTok ntujukoze sebitine tuna mutena kibuno no kuzumirana no gukora ki emitwe kugamba kahunga kati you charity abakozi bo yigenda baba ni bamanya kibakwenda babanze bo benyini bite mu value baza kweta mu value nabakama babo nibiza kupata waswa abakunga hati bakama bandi so no kutwatijaga no kujangu ni twenyine ati bwana nyowe na muruta nuhari ari kukiza mugenzi we myaka kuko kuntere simune sebu kama wanje abukwa is my leader no mwebembezi wanje let me respect him hanga kama hechtejo iwe kuzata kurandika gambura na kama wawe wakako ugwedita kantamagu sara mwentu bachizo bwegese oba no mukizo bwegese obwentu turabire chief editor obotore no mukino kiza cyari tubwegese obwentu tubara kwire ju program buriyo mai ne chitejero hanga ya mutebekana you be there you respect where you are umanye where I am so respect na yetu izire ntujiha ho twatenda kumanya after kwiza nyo bisebeni ko kwiza natakunyete jina nakweta orarebere ni mwepangisa nyo bisebeni namanya nakubani so what nakumanya iborarebere ni wasaliyo mbaga wa state house ndiyo ni nanyowe ni salimigati no abo kwa nyowe nkakugambira ngo ecyantu yo mukisaka n'ikintweki akurwana robusinje exactly kandi uburuhori no bwenjo yiganye n'embwenjo ombire bwaminyo kabano basa kwemera utandika kuzuma president azankanta ibo toratege nakugambira abantu bari kujya ini the good man so what nibo kugira ngo ngwenswera nirebe kaje kangi to mukitanda ngisweke ni wami akabana arebe kageze but is a bad leadership gutu atungira umagaraga Uganda there is no a bad person like Amin ahubwo Amin kuyabina kunda yiwe charity to kwanga nibo kumugambira ngo ino musiza ubwo musiza nibo kwanza bita kandi narebe kaje tubakwenda kumfurra Amin akita doctor weye wabiri na amureberero mu bagaragi abuko bakwiyizira doctor ya more ko mukazi at this my wife mukazi the beautiful woman
akamutwara konkiwe no bokozire naba muzeyi mukazo mukishaka mukajira buryo mwaryo mukitice you respect each other obandi batunga emidari obandi batunga kaba gitunge because it's not mine ubwo tumugisha gwawe nyewe simu yanjye rimwe bitabebi Bible na Quran yego nibyo nimbisoma wazo umungero mu mufumu wazo muta nibikoreka so wabiega you respect where you are ati yongero ngambere abakozi imwe bakozi bakwerezo murimo kanko cyo kureberaho umusiza akwire fuso manya maguru manga trailer tware bintu Rwanda akwire na allowance yawe yakusasura umusara ganoza gutunga abwenki nukwata amazuta nogagurizo muhanda kandi byo byona bishikiriza oli conductor wa basi ya global tawusi zahi iwo bwenki eriyo bota kwereza receipt ubwo gumo kweturo kwenyuma no muhasente ati receipt kugireta wanyuma bazu masaka uza kwikamba Kampala tuwareba muntu nakubuza receipt tiyakwa receipt ezo sente zotahirizo muntu receipt nezo yazikubesha arika nkubuze silver menye basi za bulangiti kuzafire no abakozi bakiriyo tine nawe basi za badizezo za nkai za mpungu zona zikagwa za nkito bentambura ntabatwabura alternative no shango iwo mukozi to kumanyangu no iba company no ginaga jita so mukozi na wahendera feriremo exactly harwo musizo mwaka bayine kamunyi umwana tunoni ahora hinje ati kuyabire na leta burizo bana leta example na leta bibisibuna ayizo mwaka mujata parking tuza kureba ko turabitereze niko ratereze niza kwita muri mukafera exactly mukareba wo driver wa UN akafero muri gwa miliyoni 5 obo kuba nakuza amazuta ga motoka mukama wakamuwa motoka buri kasese tuzashiru kutama amazuta yambuza hati boni batunga off kati kuyatungire off yatunga driver ndizo kubakira umukashese omukazi yabuza driver ati amazuta karimo ati garimo gezoba nenenche kati burya buri zoba abiri nasaba amazuta uba leto ndijo hanajango amazuta gakijire takwenda no kwehiga kwizire bakamugira ati no manya ati za accountant akusasure myezi yawe 3 kuturabe tukwenda ntuza kwita tucheza ngo batubinjire tete exactly abo kwata kumanya tukwenda oine house girl iwe ni house girl oyo no amakara no gahereza abane barana nebitokera bahagura ebitoki hati iwe umwanya gwo kwizaha mukama wa yari ekitoki kikiriwo madam kikiriwo uri kunabera nyine ko bushinge ekitoki cyabandi kimare ibiro bibiri kiwaho amakara madam makaga gakirimo because you know what you are coming to do in your home gwena nabaskani ni mwongera nakashara atlista kwani bali na mwendo wasaba ni nyinda orebe ni mpika hasazi ngai omuruturu sai kumye mwibiri banakira abo kwanyo the life yangi nyowenga no mukazi ni nyimuka nitekira ka cyayi kanye ni nyiruka nigenda awa kuza kwera nyongo za managenzeri abo kwanyo kakorera mu life yo kubona ane yokora my life yangi nokora n'abantu akozere nimpurire kizibu abasiza noriba noyindo ibo mukazi nababandi abamwe behindura abakazi nibenda kuyo abakazi wakwana cyari teno mbuza hati akasara ko kwezo ko ninyenda aho Kampore nyimotoka yange fire aho noyira kayi ogwe nkugubogwa mizi umukazi hari isomero likagwa yafa yahendera ari mu kiho iba yibumbikire ntari gade abo ko musiza kamuyobongo bagisomero barihezaho so you must be ushango muntu ryo mushija nkani wari munonda kujabiriza ensiona ngwene ninyenda kwebaza munonga kunyeta waswa ninsimba abanyambiri bona kunabirindwira miso abasabire ngwene kinyire kinkubasa gamba charite kugira ngo charite nka kuba ninkurabya kubi
nyuje iti nyine wiriwe kuzagamba ngo niza kusaba uri munyanyazi uri muharawa nazo tuzirekeraho nanokora benyuma batayitwa baremesemera mu ahabwa nk'iki kiyaga nyo kuza Kampala bakaba asa wantegarisa kabiri nyo muri munini ekire kampa embara kiriyo abantu bakora kuntwazo rugambo ndingise cyarite rugambo narwo abakozi mu rukendeze inadawa bingi rugambo ni bingi rusisire mirimo abantu nibahangana gutwa bona wito umukozi mugenzi wawe hatiwe no wasigaranka okay so ninyenda kumanya abakozi tumanyi umwuga witu bari mnonga reka kuba uriyo nokore wakacuma osane nabana bakacuma no iwo ryo mukozi I know tumanya ituru koma thank you very much Alwaswa we bari ku respectinga ko yito kweta kubisha kwanda n'abakozi batahibitu ubwo yabara Alwaswa wambugi no komanya ngo no mukozi omwe simbu arukora ayihira hamutuma kandi ayibire cyo kureberaho niye shongagwe cyitwe nk'abakozi batahibe twamwetaho kubasa kujangwa ganire cyatwire nakora hamirimo nitwe tukachikopa na nabandi mubasa kukitungaho ka kope kandi mubasa gukora je nko kucishemerire we bari wagumanitwa bwa program eje ya systemka tobyo mu runako rw'abakozi umuri fotopoto centre was chegobe mujenyi mukuru president wihanga Yoweri Kaguta Museveni nabandi cyo mutundi charity umuhereza twaza kumura nsakwa tugaruka na muzeye ibisinsino abona hendire program ya systemka nishabotarga